امروز سال تازه نوروز هاتوا ببورینن از نستران بیجیم نکارم بدومینم ده هر نوروزی ده همه بیجه هر هنرمندیش چار پرچه کردستانه افستران گردیه خودیه وی یعنی پیره مرد جناوا ما بارکر ویستران خو ما لی پیره مرد نتنی هلبسوان بو هر وها نویسکار بو روزنامه وان بو ماموسته و پرورده کار بو کام پچکیدنی بری خوابدن جیاناوی به چکیریه و چاواجیایه پیرمرد دی سال 1867 دل سلیمانی هدنه پرورده خویا پیشی لبا عالمین مزن این هرمی مله حسین و مله محمد گرد لگل زانیاری اولی فعلی زمان عربی، فارسی و ترکی جی بو دی سال 1970 لستنبول بو اندام کومله کرد حتی آواکرنا کومارا ترکیه والیتیه گلک باجارین دولت عثمانی و کردستانی کرد دی گلک روزنامه و کووارین کردی ده نویسند و خبتی بحثا پیرمرد و هلبستاوی نوروزی کر لازمه بکرتاسی بیجی ام قالا چیروکاوی جی بکن جبووی گرک ام بحثا گری مامیار بکن گری مامیار بری ناوی گری گلام بو مامیار جی ناوی مرووکی بو ناوی لشکرکی بو لشکرکی ارتشا میرنشینیا بابانزاده ده 1805 ده devlet Osmaniye bilyarda çun ser ve mirnişiniye dışarıda tek çun mirnişini belav bu u mamyar ji vaki leşkereki be birindari ke deste hezin Osmaniye u birin İstanbul'e u jiyanavi hesirtiye devam kir le pişti çen sala u baxşandın u desturdan ku ve gere velatê xwe mamyar ve geriye velatê xwe li Süleymaniyê ma u heta dawiye emrê xwe jî li wir jiya lê vasiyet kir got dema azmerim min li girê gulan veşerim çima wisa got ji ber ku li kêlekê girê sewiyan hebû li wî girî jî mirî hatibûn veşartin miriyê ku di dema êrîşa Osmaniye de li ber xwe nedabûn lê dîsa jî hatibûn kuştin loma jî mamyer vê qebûl nekir got min nava wan veneşêrin bi tenê bên jî min bibin li girê gulan veşerin piştî wefata wî heskiriyên wî û welatparêzan ev xwesteka wî bi cîhanîn û wî li girê gulan veşartin binax kirin û piştî wê rojê jî êdî jûrer gotin girê mamyar piştî govira bû girê mamyar û pêve weke gavadin jî me bas kirbû pîremêrd jî weke alimekî demekê Osmaniyan xebetî bû paytexta wan İstanbulê xebetî bû lê piştî ku komara nû a Tirkiye hat avakirin cî jû jîrnema ew jî 1925 de vegeriya welatê xwe Silêmaniyê gelek xebatên perwerdehiyê rojnamegeriyê nivîskariyê kir lê 1925 û pêve di Newrozê de girê mamyar weke navendekê hilbijart û li girê mamyar Newroz da dest pê kirin فرقا نابرا جنو میر جی دوی نوروزی دراکر گچو خود جنو میر پور آنین جو بو پیروز باهی نوروزی لگورا خوارن چیکر دولمه تایبتی خوارنا دولمه چیکر او کسی گو بشداری نوروزی بونن وان بلاف کر لگورا ده جیانه که جواکی سوسیالیته ایک آوا کر او هلبسته خوی مشهور نافدار نوروزه جی لگورا ده نویسند و جوه روژه ور و جی گره مامیار بو جه پیروز کرنا نوروزه. سترانبیج و هنرمند حسن زیرک جی او هلبستا کو مامیار نویسی بو گر بسته و ستران و حتی روژه مهات. چیروکا پیرمرد و هلبستاوی نافدار نوروزه اف بو. و هفته جی ام گیشتن داویه برنامه خواه. ام هیوی دیکن که مدنه که خوش بوده به درواز کرن. حتی هفته به بمینند خیر و خوشیه ده دماغ خوش.